Jednoga dana, kada je Mojsije čuvao ovce svog punca, iznenada je ugledao grm kako gori. Bio je zapanjen, jer je grm gorio, ali nije sagorijevao. Mojsije se približio da vidi o čemu se radi. Čuo je glas kako ga zove. Mojsije, ne prilazi bliže i izuj svoju obuću, jer je mjesto na kojem stojiš sveto. Ja sam Bog, Bog tvojih očeva, Abrahama, Izaka i Jakova. Zato je Mojsije pokrio svoje lice, jer se uplašio da će vidjeti Boga i umrijeti. Bog mu reče: vidio sam kako Egipćani loše postupaju sa mojim narodom i ponižavaju ga. Čuo sam vapaje njihove patnje i sjetio sam se svog saveza koji sam sklopio sa Abrahamom, da im dam zemlju koju sam im obećao. Zato sam odlučio da ih spasim i izvedem ih iz Egipta i odvedem ih u prelijepu, obećanu zemlju. Sada ću te poslati Faraonu, da mu kažeš da pusti moj narod. Mojsije reče Bogu: ko sam ja da me šalješ Faraonu? Bog odgovori: ja ću biti s tobom i onog dana kada izađete iz Egipta, proslavit ćete me na ovoj gori. Mojsije reče: ako odem narodu i kažem da me Bog njihovih očeva poslao i pitaju me za njegovo ime, šta ću im reći? Bog mu reče: reci im da te je Bog kojem je ime ja jesam poslao k njima. Onda Mojsije reče: ako me ne poslušaju i ne povjeruju mi, i ako kažu da nije istina da mi se Bog objavio, šta da radim? Bog mu na to odgovori: šta imaš u svojoj ruci, Mojsije? Mojsije reče: štap. Bog reče: baci ga. U isti tren štap postade zmija. Zatim mu reče: sada ga ponovo uzmi. Mojsije uze zmiju i ona odjednom ponovo postade štap. Bog mu reče: učini ovo, da ti povjeruju da ti se Bog njihovih očeva objavio. Također mu je predao još jedno čudo. Reče mu: stavi svoju ruku pod svoj ogrtač i izvuci je. Mojsije je učinio tačno ono što mu je Bog tražio. Kada je stavio svoju ruku u njedra, ona je postala gubava, a kada je to učinio ponovo, guba je nestala, a ruka mu je bila kao i prije. Bog mu reče: ako ti ne povjeruju radi ova dva čuda, onda zagrabi vodu iz Nila i izlij je na zemlju, a ona će se pretvoriti u krv. Mojsije mu reče: Bože, znaš da je meni uvijek bilo teško da se izrazim riječima i da ne mogu razgovjetno da govorim. Pošalji nekog drugog. Bog mu reče: ja ću staviti svoje riječi u tvoja usta i poslati sa tobom tvog brata Arona, i ti ćeš mu reći šta da kaže narodu. Mojsije je bio navikao da živi u palači, a onda je postao pastir. Kako je Bog upotrijebio ovu promjenu u njegovom životu, u svom planu da oslobodi cijeli narod? Božji cilj je bio da oslobodi ljude iz 400 godina ropstva i izvede ih iz egipatske zemlje. Šta misliš, zašto je on odabrao jednostavnu osobu sa slabostima i nedostacima da ispuni ovu veliku misiju? Šta možemo zaključiti iz Mojsijeve priče o Božjoj kontroli nad našim životima i njegovoj brizi za nas i u najtežim periodima?